Patalfatu se whapoponga o tala me Ausetalia Radio Samoa. E wia leo iai ni tūlanga le lei mo Ausetalia mo le te minei le mata upu i whawhata wa inga masaina peitai o le mata upu leo o anga i atu i i tu wala sao. O le sao noanga lea ma le minista whawhata wa inga Ausetalia Don Farrell le whata afo i mai saina i lana malanga i peona lipiti atu e Tala Fou i le vai aso taluai. O lana whaatara noanga ma le au whaasara lau le mata upu na malanga ai, wa ia whaelo e le fo ia le mata upu le tariffs i lunga o loa Ausetalia i se taimi vave. Ai sa mawhana lava i le la whonu tanga ma le minista o whaata wa inga saina. Vai ma le minista wa ia tātau ni tūranga le lei. E mai se o leo toi ave nātu le cotton mai Ausetalia i marketia saina whape fo i ma le kopa. Ma le a wha wau pēr le whinau. O le mata upu le bali e peona ia wha iloa e ono wha mautuina lea i le masina fōu pe lua fo ni masina peona ia wha maonia i lana wha taranoanga. E tasi le miliona le tau i lea wo fo ina moni wha mtalanga e wha tatau le wha laulawe le lua wha le tolu na whasio tia isa tina e tō tolu si ana wha nau mai Victoria. Le tina e soa wha ia Mareo Yarn na maua o wha o lima i ele tangata ilo na whale i le lua se furu tausanga taluai. O le teimile e ono suriva tausanga le tina, ma wato le tangata whaitonga la au le tai au le so tolu sifuru setema i le lua awhema le tolu ilo na whale i Hillsville, ma o lo susu enga na whaia i lea teimi e le coroner na ilo ai e fōlinga na mariu le tina i le pōle so lua suriva setema whato ama wai le tai au. O le miliona la wo foina e leo mo wha mtalanga e mawhai ona maua pe wha mauni ai le tangata po ni tangata poi sa wha o le o tisi e tina. O le lua wha leono na mōri ai sa tangata i le mata upule a peitai e le i wha maunia mōrianga ma toi te tala i tua e o mai le soi le i maua lava sa tali o sa i ringa leo i le nei mata upu. O lo su e pē leo le isi pango tae to atasi e ato e le to tolu o i la tau na sosora mai le whare pui e lata i le tua oi o Queensalani ma New South Wales. Le pango taleo Antonio David Mene whita ua ina na sola ese mai le Palin Creek Correctional Centre tu sa le mara fitu su kilomita le tu sisifo le Coast. Whata sei mai si pango tae to olua i le asosana te nei. O le isi to olua o toi maua leo i North Gate, a lo sa i dia pere li o Mene. Sa turino na whaasalanga le whale pui mo le tolu tausanga, mo le whao ngai na whaasolu tu la fono se ta vale. Ma wa tālsanga ina fo i leo ni se si la fia whamtaranga i nei rii, fesota iane a o wha ngā solo i pēa lātou sailinga. O le whamsinonga mawalunga i Victoria na tautino isa tangata e fitu su tolu tausanga le matua le Vasanei o Rodney Lee, e tautino i mōrianga le whasio te tangata i le whaanablave na mariri wai sau motu ngā sio ono sulua tausanga ma Tiboa Laszlo fitu sulua tausanga. O whaamamonga ma le whamsinonga na liputia le ala taiva, ta wai o Lee, po Rodney, le wafa ngā nei se wheelchair, na ia tawhana na iari ua maririu i le Modular Apartment Complex i le susputo lo Januari 2022, o le mata upe peo na ripotia mafo mai le refia i le tapeo le paipa le tonga la au i lea nau whanga, ia atoi maisi tua inga peo na whaero le ripoti. I le whata noanga le 9 News ma le alo o le sunga i asau motu ua mariu, e ta waisi o nātari o Rasta, to tele le latu a inga ma sa fea ngai foi ma whainga tā mai lei foi se fia le mata upule nei peitai wo o le teimi a nga ia i luma ma e talo sia ia whetawi se wha salanga e tuuina ia Rodney ai mai se e to o lua tangata ua mau soifua. Ta ua mai wa tau fia pia nei e leo le nei rii se ia la wina lo na wha salanga e leo ta ua mai se aso au whamtaranga lana lo ia le ripoti wa ta wai wa taria lava Rodney e solo a toi le whare pui o na o le tutongi o ana ngai o inga na whai. Na ta ua fo e le lo ia o le ali isa nofo lava na o ia e le iai seisi a sia tu iai a sa whainga ta fo ilo na tuputupu ae na e au fia fo iai ia masa wanga. Ma le tala muli wa whaelo mai se ripoti le so ta tala nei le tu isi fo sini le pisinisi o lo ave aile li ta alo Australia Nathan Cleary ma se tasi o pule o le pisinisi. O Penrith lava le pitonu o le li ta alo leo lo whaatuinai lea pisinisi o se whalenga o si ava malosi o le Drink West ta wai Cleary e malosi tele luna sootanga ma le West. O ana pa anga wha pisinisi e peona ripotia le 9 News e o fere li fuso le UFC o Tai Bam Bam Tuibasa ma Tyson Pedro. O le tō rua lea na soifuane fo i Western Sydney pe on whae loa. Wa mai tui vasa le ripoti na te loa le nei pisinisi o se mea au na mita mitai.
Ta ue Cleary, o le wharenga o si awa malosi o se paenga o se no whanga wha pisinisi I Penrith, e whaengo o le manufacturer, le ngā o si ai e pisinisi o loa mua lātou paanga, ma o whaero se furu wha pisinisi wa e nei le risi, ma anga I atu I lea no whanga. O whaero fo ele rita la whai pisinisi o ane le teime mai ai ala tu tau mwhainga I le wha moe nei, pe a mare varu se lau le iwa se lau awa no whainga adwenga o le a mauai mō tangata o la lātou community. Tala ia radio Samoa mai Ausetalia I le nei a solua.